Khuborjylla Phibaro Shakathuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentagasni kilong. Kerpat ke hito ya ke KHDC bantok kit janai ya ki kam hapo ke hima melim. Keli ki rapido shanu ke khajna kalet pe kisi man Khubor. Shimtiu pa im alban ya ke shuki acting sim ha hima melim. Bat ke skywalk hadim pep kan kring degi pau hajar sora ong uba giving. Bat mentangin pasya ki Khubor pakam benya. Kenyautrap Integrated Territorial Organization hito sengkmi haka arpusan tarik Jymmang kala ai de kejingtho show CM jong ke KHDC ba Winston Tony Lingdo bandawa banthung no de ke inquiry ban penlong kejingto kit benya halor ke kenram ke belami apo ke hima melim. Kini kejingkentu jong ke seng kedai hadin ba ke KHDC kelasdin ring in chipor yo pa im aina menix im halor kejingkenno ba us im jong ke hima shim la siu ya ke baha jong ke council ke badai iwe na ke shpau ke jingmi na ke hima. Habakren shikilat pathai Khubor u president ke hito ba donbosco dekar uloong. Ba ke seng kedawa na ke KHDC ban penong de ke jingto kit ba benya kenang ban lap shushu ik jerwat ke badan hapo ke hima melim kamtam ha ke bede bat ke jingyo lum khajana ke belakot syakalai kelur tingkah haus nem arjar arpusan arjar arpunriu. Henry ulo angkat kum ke jingkhen antat ke hima melim ke yok khajana umdunashu ik shpau kelur tingkah shisnem. Ulo angru ke hitu ke kentu yu CM ban penjana shushu ya ke melim ak bat ye kirut. Ke hitu ke penpau ke jing sngongu ya ke KHDC ke belashim ya karai ban penbaha ya ki kam ki jam jong ke hima melim. Ban idawa ban inquiry. Kami ban pocket habe dai ba kami ka jingmi kami ka kenram hapo ka hima melim kamtam dang shi. Hadin bani I ba ka responsible kala suspend yo sim jong ka hima melim. Ni so dai ban one shapo responsible ban dawa shushu ban le ke inquiry nang ban lap bun ki jerwat ki jing yatun ko bak ka hima melim kamtam habe dai bak ka jingmi na ka wi ka ba ong ba ki ka jingmi kan dai ka ba lai floor system jong arsan arpun reu te hakane isti nila kran daga basai bat nila pun pauru ni kun hajar jong ka hima melim nimso ya hab ba kan ongkat ka hima melim kin yo ya kata ka jing lum tang lai floor ndrei kai ka bangi sto kan dai palat ya ka arpau kan dai spau lane arpau floor te hakane ka shithi nila instruct ru long nila ajengmut ya ka diskonsel ba dei ban nodi ko dei penthamai lane penjana ya kata ka million act and rule nomor ba da feedback ya ka million rules imship arajar nyo ka kren kumni ba ka dorbar ka him office jong skem hima million ka dei ban khot ya ka dorbar hima at hangne ka ong ba at least once a year to preside by the CM na nero good CM ka ba hadu minta mishim la khot ya kata ka dorbar hima hapo ka hima million te ka jing dawa ka jongi ban penjana shushu ya ka hima million CM shibul ka dei namar ba kamdan kata ka provision ka balada uni usim khot ya ka dorbar ukun hajar le bunno tengi ni songkhya ya ne ka pan ke nilawan mi bat ni la ya ai jumut uban ni la pendi ya kata ka statistik ka jingkhen ka ba hakanong rim ba ngiyeng ba ngong nyim smo ba kandai tanglai kelot namar la da ni pej ya ki jinglum khajana ke ba rim insha highlight kumba si senam khandai spak khandai bukai nilap ba ka jinglum khajana ka doi habdu sau pholak kata hadin ba ot lut kini ki jinet ki chanat ki jingsiu ya ki hi ta ki CM ki jingsiu ya ta ki menteri ki jingsiu ya ta ka bairneng gini kitai ta ka poi hadu sau pholak ya ini pat ding snap arpun reu komot ka badang dei kiu arsha pat manusia tu ka history kian ka bala rangi pai dien manusia ya kata ka jing ai ki yo ki ke poi hadu khatsau lan ni ki khasan lah te haba ka hadin nang tu pat ka hiar kumba siki pralak ka balong marsteng kataru undal awan pat do acting CM way te
kani hi kajing le jong ka ne ka isi ka pamenta ni ai ka jingero bakal anut ban tak kata ka reu jong ngap ba kilatip syai kin salia ya kata ka political career ka jong ki henry ban wanra kajing baha hapok ka hima meliam Kendiat sengi hadin berkesenjuk kinongnya taksi sor bat kap sor kila keren persyak ya kejingmi kinong kamai arsyaka lingba ke rapido da ke berkenok berkejing kamai jongki kalong ke bebean ke beki kamai klem siu ya ki kot kisla kumbalong ya ki taksi. Kumtaha ke arpusan terik Jymmang, bon ki Samla ki baju kamai arsyaka online lingba ke app Rapido, ki lemi syakmat bandit mi ha office terekam jong ke Rapido ke bedon hanong ba Shillong, ban pan jing syai halor ke tei ke jing keno la ke long ne em ke basisha. Henry ha ke jing persyang jongki beni kendo ikibor ke ni ke company, kim yo lat namar ke office terekam ke khang tala, wat haba ki la persyang ban phone ru shim le don bara ya ke phone. Kumta kini ki Samla ki NEHU akilat pathai Khubor da ke boong. Haba kimi kum kini ki jing keno beki kamai bean, ke pelong ye ki bandap da ke jing lengo. Namar man beki lit buok beriu, ki jusiu ya ke khajana lingba ke app, tang sya ke company Henry wat sya ke sorkaru. Lada keno beki kamai bean, kami sekejing keli. Sya ke khajana ke lit haba ki siu man kapor. Kila odru da ke boong, Man kapor bagi motor vehicle inspector ki talasi ki habban siwi ke kuna ke bahe. Kila kentui ki bor jong ke office DTO ban penyat ki kam ki jam dak basai ban pendik ne penjenjar ki nongnya rapido ki bakamai jakpo da ke bebet berhenti kat kum ki kendon at. Baka rapido kan daka burom ya ki taksi driver baki la penpa menang ni ba kalong illegal mentaru ngi wan ni po office ba ini keren ya kan ba kalong legal na kalong illegal namar balai bros kata bengi kamai nia siu ya kini ki tax ki ba fair ka subscription sipo ka rapido ngia siu ngata ka GST sipo ka government ngia siu te mentapan napo kalian ka ki ong ba kalong illegal ti kani ngko ban yo jing pensai mo ba kani ka tax bengi siu bros kata kale chano namar ngi bro kata man ki trip man ki earning ngi ya short bet kani ka commission ka balik po ka rapido kata kali sak sorka henry mentapat bangin wan ni apo ka company ru bangin ya keren syukhang talabet ka jing pensai bangin yo ka ba sisar ngim tip kan te kadi tang kata hi ba kani ka jing long legal kani ka ba operate ka rapido ni apo Shillong city jongi iko abantip ba kalong legal ne long illegal na marbalay baru kata ngi siyo mo ya kan ka tax ka ba niya kamay man ka trip niya siyo tang tahi po Shillong man ka por hi kata ngila ya kendu na kawi ka por ndre tang kata ka jing pensai ki ong be ba ngin sele ndre hadu menta ka jing pensai ka batik na ngi nakaliang jungi ngi yo man ka por niya ma ka jing na kawi ka por ki MBI ki bat ingi na kawi ka por ka fine ka bahe bangi haban siu ki ru namar ka detang kata hi ken ka jing ba karapido kam ai ka jing pensai ni ya keren ya kata ndre ki ong be ba nakaliang jok office kin sapet maki ya kita ki issues ki bangi ngi kendo ndre kan mang mi kawi ka singi ki MBI ti ki bat bet Henry mengipat kalong kata kan bangi ngil adep siu ya hindi ki goro Henry balai ni ko pan tip te ba balai kanang kabat kan ya yang ki ka sokar mo namar ni ko pan tip ba kalong illegal ne legal tang kata be ba ko pan pusai be ka ba sisha kan hakapor ka kini ki MBI le ki bat ipi awat te pi patai ne mi ki pin mi ki ki kendon ki le sek ki reset ki siu cha rapido pi pan sana baju ki clear kata ki ong ba ki pan ya ka permit mah te ngi pan inda ya keren bat ki rapido office ki ong ba ya kata ka ya ka permit kim dan kami kin sa bakli kin sa tip maki henry hakaliang jo ki MBI pat ki bat yang ni kata kin kalong ka penkulmar ngi na ko ka por sa ko por kata kin ni snu dia ka mensia ma namar ba ka bangia ko banyak kendu kini ki bapenya ini ki manager ingin yo banyak kendu komentar sendiri ka kang te ka kam stom ingin kan menginya perkat una tiki ga senjam je pipat apa ni ka senjam nang ni sakmat kalong bang ini ya bi sakmat ya kan ka bangin kwa bangin tip ba ka long kumno ka man kumno ya ka jing pensai nak ni ki manager jong kan ka rapido
kata ni. Nang ni sekhmat kadiban ni sekhmat ba kahaban pensai ba karapido kalong illegal ne kalong Hadin ke jingsdin ring in ya upaim aina menix im jong ke hima melim ha ka arpo artharik Jymmang ka KHDC kelathungs im Shipor ya Alban Fredericks im ha ka arpo santarik Jymmang ha ka arpo santarik Jymmang pa im Alban Fredericks im shimti ka shuki acting im ha office jong ke hima melim ha maukat Laspan jan spong ya u do ulingdo jong ke hima ha ka jingedan lang ki menteri ki bakrau bat ki bahing sem Habakren cikilat pathai Khubor pa im Alban Fredericks im loong. Nakaliang jong u kum u acting im ki kam ki bah khmat ban pendep ki long ban wanra e ka senchar khadar ka bakhoi ka basuba. Bat ula pensyai halor ka baha balamang ban siu sya ka council kadai lai kelur tingka lai hajar kelur kumbala keno. Ulay thuru menta kasengihi entung no ye ki dekot jong ka dorbar executive committee ban penyat ye ki kam ki jam ha kelinti bethamai. Utang kali ka lay wa dan ka ni hari sini ya untuk ni kali dapat buat kunjung jaga kita ka isi kepala warna dengan musim ating sim buat mai buat kunjung dekat di bakau bateri badan lang dekat tengah buat dekat kini ingin saya yo eka je saya lang buat ke Khuborjylla kwa ni yo kerja Concentrate ke bakut ke basuba baka ya ke hima sima bakut ke basuba. Di kublai lagi di baro bad kita ni ya kublai. Ya kap ko bakman ya kalau nya tadi kap jinki bakau mesti bagi badan kap nah kata hi de bangin benkut ya ka sinca harap bat nyen yo aja Shillong jadi menteri baru batnya ingin keke barat ingin dan kerja Shillong kerja Railang pakai wa Jylla ingin dan beka jingya tip lang tang kita hi lalu pun tahu ke kumpul ke batu mai jadi mah ni ngakip pada sudah saya ke isi ketika ya ka ikut babar ingin sa tahu masa ski kita hi Pak Im kemudian hatu suap batip Yepi bakatung ke KHDC dan baterwai ke tengjong pi ni katung ke KHDC. Ya kata tengah ya kan ni nadu snem arja apoi. Tengah ya kan ya ka ek ba la ya te menta ka pet ka ek ba ngala a ki partisla ka baide ba ka kam hima. Te menta ka ek ba pet ya ka sincha khadar te nata dau ka la ibet mutum gala ibet wan tung yang Mun katung ke KHDC. Oh KHDC. Atau ni ime kilat patai Khubor kami ketua masa suspend upaim menta bu ya kita kalai hajar tu nak kalian jumpi kum baki isi kan kuatnya untuk kalai hajar ya kata ada kuaide kata kalan ketika nomor ketika isi kebarim di kade nadu ajar ka di kata ngamla mungkin ya kata dengan kalian itu ngompat nomor dan hak suspension museum kembali lah dari tempat art lai kur ini betul kat ini mungkin kuliah pensyarah di like lur aku saulak ratusan hajar aku tingkah jadi kata mo kemudian ke lai hajar lur kembala hari ni kisi haji Khubor penjitom dia itu Pak Im si bola pendan kampak kalai kata oh kata kemudian ke bentar ke jonga buat anum kedok tihi buat kata ke syong ka isi jonga di sponsor ke di benlek nama kata kemudian ke bentar ke jonga UMLA ke suara ba Gavin Melim haga arpusan terik Jymmang ulai thu bekajingtai ya ke skywalk hadem pep mau kodok kala ya shat menta bat lakmi lenti beki kam kijam kin daplut habakut usnem arjar arpunyau bat en seple pat ba no yaka katkum kejingat thu jong ba Gavin kini ke projek ka bakot palat sanpoi kelur tingka kan sekring de ki phau hajar ngut kinong wan jungok kai perthaiman kesengi namar kede ka wain kijingtai ke bakham phla
kipat ba kila banyat kai pengat hajrong ke jingking ke belashna itanat de kiyet. Kini ke skywalk kan long tik kumba ki briu ki yat kai ha hau sahit beneng. Skywalk at Jymmang. The work has started, I think so, in the month of November last year, where the progress of the work is ongoing. And according to the reports from the department, the ongoing progress is around 20% till date. So I'm very, very confident that once completed, this project will ultimately boost the tourism, in fact, in the Jymmang area and its adjoining areas. And it'll be one of its kind, because we do understand that the projection will be around to the length of 40 meters. So I think so it's one of the first, I think so, in the northeast. So I think so they'll be able to attract many tourists when they come to this part of the area. The project cost of the skywalk at Jymmang is around 51 crores, and the tentative time for completion of this particular project, according to the reports from the department, I think so will be in the later part of 2027. Kasinjuk Ribhoy Government Contractors and Suppliers Association RBGCSA haka arpu santarik Jymmang kalapelong ya kejingelang hador bar hall sajer nongpo bani kren bat ya tai sani halor kejingsyak tak jor ki kontraktor ke distrik namar kejingbam yok bentah ki kampen roy ki ba ke sorkar ke pentrei ha ke Jylla ke belawan ra ru ya kejing ha ke yok ke kot bat kejing kerdu jakpo ha ki babun ki long ying long sem. Hakini kejingelang la shimenta di ki kontraktor na keling ke Ribhoy district rungkat kejingedon lang u president uba plila tiuso working president uba CL Mashering advisor uba Kelmen Yuria badru president ke Khasi Jaintia Contractors Association uba Malcolm Langi bat kiwe kinong yalam. Hadin kejinge keren bekejinge tai sani halor kimat beper ke association ke leshim sindon ye karai ban penlong de kejingiat pai ba hakalai tarik ujeliu arajar arpun riu dan nongpo sha office deputy commissioner Ribhoy ban penpau ya kejing persya halor kejing sha enok ben ki kontraktor ke district ki belasyak khanglat ban yo benta hagi kampen roy hapok ke district. Bak pelilak tiuso baru bak CL Mashering kila penpau ke jing sngosi bak sorkar kawan rak bun teli ke projek penroy ke belakot de ki hajar kelur tingkah ke Jylla Henry bun ni kini ki kam la ai betang shiki company klaim da pihak ne pharia ye ki kam na ke benta ki local contractor. Kini ke jing le jong ke sorkar kala sing it jur ya ke jing yo ke jing kot jong ki contractor ke Jylla. Kilo ongru kini ke jingle ke sorkar kolong ke wei ni ke dau ba ke bepelong ye ke association ban shim ye ke rai ban yat pai ba bat ban ashwa ke jing tho shu deputy commissioner ban ye kren she ke sorkar bat la ai por shita yo ye ke sorkar ban perkhat thamai ye ki ru kompenya kam jongka lada kami kenu ke jingkela ke association consortium de ki wei pat ki rai ke ba kamting e ban ye kun ne ke benta ke hok ban yok benta ha ki kampen roy ha kini ke district. Hai Khubor na kanika dong Ribhoy kejongi kanika general meeting kapa nakaliang jong ka Ribhoy Government Contractor and Supplier Association la pelong ha kanika singi ka pemerintah kalong sisya ka job ha kapa nakaliang jong ki para kontraktor laya poi panilayo ya kapan ya keren ban ya thir ya sibun ki jing e ki baki kontraktor jongi ki kendo awai kalong ba kejing bam yo kam yo jam shu la kalong haki division la kalong haka SE level la kalong haka engineer level la kalong haka chief engineer level kini kejing e ki bangi ya kendo di nakaliang kejong ngi kum ki kontraktor haka ni kasgi ngina shim ya karai ba haka laiterik jong ubnai jun ngin ya kendo lang hang ni po kaying dorbar pol hang ni po sajer kum ki kontraktor nakabenta bat pelong ya kejengiat procession nang ni siapo DC office ban bu ya kimat kijura kiba nakaliang kejongi ke association ngin dawa siya ka sorkar lingba DC di hakata ika sengi
ni kerpat ya barok ki kontraktor mungkin sobha ban ya poilang ha kata kesngi nang bangin yo ban bakani ka jing ya kenduk ka jong UDC kanlong ka job sakawai pat ka ba kum ki kontraktor ngi kenduk iling ba hakini kisngi ngi iba kana kaliang jong ka sarkar ka ay ki kam kontrak tang sya kawai ka company katu ka BAC company mo ka ba na Hyderabad ha ka ba da kumba 6,000 khandai spa crore ki kam kalaay tang siya kaway ka company kay ka bangilap lingba ka RTI kalong ba kidon ki kam kiba tang hapo jong ka khatar khalai crore yakini ki kam kibaret ru la IT siya ka company ka bahe kadi kadi jing ka mamangi kum ki kontraktor ngi kendu amar kata nakaliang ka jong ki kontraktor ngi lasim ya ka sinjam ba ngin dawa na ka sarkar bakam day syu banle kini kirukom penjenjar yang ki kontraktor namar ka jingle ka jongka kalong ka penduk ja yang ki kontraktor polis bu wei ka benta kalong ba ka jinge jong ki kontraktor ba kim yo kam yo jam namar ka bangi syam ka ta kam dei tang kan ka distrik ka jongi kalong hapo ki distrik i baro ka bangi i ba ki don ki department ki ba pentrei hi ka kam mo kiba pentre gini kam civil war la banlong mo kiba sna kan ro la ne sna surok la ne ti epung la ne kumni kumta tep robon kata kalong bangi syam bangi lap na ki department kiba kum popo ka forest department bangi lap kum na po ka wildlife department bat na ka soil department kini kimdon ki engineer la jong hanrei ki yo e ka pisa da ki thau klor man la usnem ki pentre ki department jo ki kalni kalong ka ba pen khang ba yangi kontraktor namar Bat dakini ki Khubor ngilapoi shi kabakut tar hadu pengine syambiang kublai shibon.